ejo ku munsi w'ejo nibwo natunguwe n'amarikodi Keza yarikodinze Kimenyi. Nimwirirwe mugenda ngo murenganye abantu, ntimugire mute, wowe Kimenyi niwe wiyangirije ibintu byose. Umuntu w'umugabo urasohoka ukajya kuvuga amabanga y'urugo rwawe, ukavuga amabanga y'urugo rwawe. Abantu muri no kurenganya ngo bararikodinze. Mujye muzirikana yuko akenshi muba muri kubwira abanyamihanda. Noneho biranatangaje, ukagenda ukabwira umuntu w'umugore, ukamubwira amabanga yawe ngo umugore nta guhindukira ndisi. None se ubwo wabimubwiraga ngo akukorere iki, akumarira iki? Wari muri kuruhura umutima? Wari uri kuruhura umutima hariya? Tujye tubwizanya ukuri. Aha wari uri kuruhura umutima? Reka mbabwire mwabantu. Ikindi, gufata telefone inshuti yawe iri kukubwira, uri kurikodinga, ni umuntu uzi kuva kera, ukamurikodinga. Wamurikodingiraga iki? Ibi bintu byo kurikodinga mureke mbabwire, bitakaza icyizere. Mbabwiza ukuri, iyo wicara ukarikodinga umuntu, ni ukuri kw'Imana unafite papa, ubundi mbabazi, kurikodinga habamo ikihe kintu? Njyewe kurikodinga kuko no kuvuga ngo rero warikodingaga uri kwitegura ibizaba. Tujye tubwizanya ukuri koko. Mu by'ukuri wowe uri umugore, umuntu w'umugabo yaza akakubwira ibibazo bye byo mu buriri, ukumva yuko ashaka iki? Kumugira inama? Kime ndakubujije. Ibi bintu byo kuza kuvuga amabanga rwose oya. Kuko nanone muri iyi mihanda kubera pirika ibamo, abantu bikorera ikintu cyitwa iki? Ibimenyetso. Iyo haje kurikodinga rero, ibintu by'amajwi bizana ibintu byo gusopanya. Tujye tubwizanya ukuri, kandi tubwizanya ukuri. Wari uri kubwira Keza w'umunyamihanda. Kuza kubwira Keza ni nko kubwira Jihad w'umunyamihanda, ni nko kuza ukabwira undi abandi b'abanyamihanda hano mubanyandikire hano numve. Ni ukuvuga ngo uri kubwira abanyamihanda, kuko inshuti zo urazifite. Yego twese abantu hano bagira inshuti, ariko guhitamo inshuti ya nyayo biragoye. Abo bagabo banyu nyine, ni ukuvuga ngo Keza nawe ari mu mihanda aravuga ati reka nze muri kodinge, ejo n'ejo bundi nanjye batazanyihishamo, cyangwa nzabereke yuko mbafite. Hari ikintu cyitwa kwimena inda. Wimennye inda rwose ahangaha. Hanyuma rero umuntu witwa Muyango arazagwa muri rwa gakoco rw'umugabo babana mu nzu, wasohotse akajya kumuvuga ku karubanda. Of course iyo wagiye kubwira umuntu, iyo ibintu byawe mu rugo byakurenganya ukajya kubwira umuntu, uba bishyize ku karubanda. Tujye tubwizanya ukuri. Hanyuma uwarikodinze yari afite iyihe gahunda? Uwavuze amabanga y'urugo rwe yari afite iyihe gahunda? Muyango arazagwa muri ibyo. Mwarikodinze. Abantu bose hano habaye kurikodinga. Ubu nsigaye mpamagara umuntu, n'ejo njyewe narahamagaye ndahamagara abantu ndababwira ntitwumvikane. Njyewe niyo ngiye guhamagara ndabanza nkitangurana nkamubwira nti sindi kukurikodinga, nta n'umuntu uri kuri koro, uramenye ntundi kodinge. Kuko ibintu byo kurikodinga bitakaza icyizere rwose. Tujye tubwizanya ukuri muri iyi mihanda.
none nimba umugore wawe yanze kuguha, nimba uri umugabo uri kwandika hano, nimba umugore wawe yanze kuguha, urasohoka ugenda ubwire umuntu gutya ku ruhande ati bigenze gutya. Muri ibintu byo mu rugo mwoka byaramwe, urashya ugahisha. Tujye tubwizanya ukuri. Njyewe sindi kujya ku bintu abantu bari gupfa, ndi kujya kuri ibi nyirabayazana ninde. Buriya ababurana ari babiri, umwe aba yigiza nkana. Nyirabayazana ninde? Ubundi urugo nibanga. Njye nari nzi ahubwo Muyango niwe wagasohotse akaba yabwira Keza ibiri kubaho, n'urugero cyangwa n'undi mugore mugenzi we. Ariko umugabo gufata iyambere akajya gushyira amarikodi hanze yivuga, none se kiriya ni ikivugo ni iki? None se ibintu by'urugo nibanga rikomeye. Nge hano mitamanika amaboko nkasigara nifashe ku munwa. Tubwizanye ukuri nk'uko abantu hano turi kubiganiraho hano. Ninde ko ngwenda mwese wenda twebwe ntiturubaka da, ariko ngewe uko nzi yo gumvise ibiganiro, ibintu byo mu rugo biba bigomba kubibanga. Keretse nimba ahubwo byari byamaze kumurenga. Ariko ngibyo ni ibintu bijya mu muryango, ntago ari ibintu biza kuri social media. Ntago ari ibintu bijya muri social media. Kugezana n'ubu jewe byandenze kumva umuntu w'umugabo. Njewe ubu sindi gukondana aba bantu, sindi gukondana Keza wagiye hariya ngo kubera yuko umuntu yanze ko bakorana ati ntago byumvikana. Ntago ari we ndi gukondana, ndakondana umugabo mu rugo wasohoye ibintu byakajya kubishyira ku karubanda. None se wagira ngo umubwire ngo umugore yanyimye aguhe, akurangire, akubwire ngo pole ya Keza niriya yego bakakukurikodinga. Kwa bure. Kuko kumwe bajya bavuga ngo usenyurwa umutiza umuhoro. Niko byagenze. Uciye ahangaha, unyuza, uhindukiye, ugarutse, ugize gute? None ko muri kwandika ngo Keza si umwana mwiza, umwana mwiza, none se Keza yari kuri coding ibitavuzwe? Tubwizanye ukuri. Keza yari kuri coding ibitavuzwe? Ubwo ahubwo mwicare mu mihanda muzi ngo Keza muvuganye arakuri coding akabone niyo waba uri inshuti ye kajana. None se Kimenyi ni yari inshuti ye? Arari coding. Jewe ntabwo ndibuze ngo ngwiki. Kuko Keza na ntuze, Keza Kimenyi nawe ashobora kuba yatunguwe no kumva ko Keza yamuri codinze. Wenda ntabyo yarazi. Ariko no kuvuga ngo Kimenyi yavuze ibintu, mwivuga ngo ibyo yakoze wapi? None yavuze ibintu undi nawe biramutangaza ati reka ngire kugira ngo nuwo nzabiganirira atazagira ngo ndamubeshya, nzabe mfite ibimenyetso. Sheri, abanyamihanda bose muri iyi mihanda baba bikoreye ibimenyetso. Tujye tubwizanya ukuri. Keza nawe ni umunyamihanda, aba yikoreye ibimenyetso. Yagombaga kwikorera nyine ibimenyetso. None se ubwo umuntu yari kubwira ati we ati Kimenyi yambwiye yuko umugore watamuhindukirira, ubwo uribaza yari kubyemera? Ntabwo yari kubyemera. Ntabwo yari kubyemera. Ntabwo yari kubyemera.
nawe ubwawe ntabwo wabyemera ko bimeze gutya. Of course Keza yagombaga kurikodinga, kandi Kimenyi iyo atamubwira biriya byo mu rugo rwe ntabwo Keza yari kurikodinga. Yari kurikodinga iki se? Yari kurikodinga ibyo adafite? Ntabwo yari kurikodinga ibyo adafite. Ibintu byose muri kuzana mukaza mumeze nk'abantu muri kurushya abantu, muvuna abantu. Oya, kandi noneho ibi bibazo ntabwo byagombaga kuza muri social media, byari ibibazo by'umuryango, kimwe nk'uko natwe tutabizi.